Wala hey, history kan han sui lenga. Wini hen subsidiary alliance system kan ti te enge conquest of sin kan ti te hote second phase of British expansion in India kan ti hote chuan enge niang khang hote kha kan han sui do ni a chuan anexa hianin an lo sip war ve hawa an sui lenga war tun lai chu an kal bing dewa hen bi kho topic te hi enge poimo ve zek me ya mo group A type system veka siam ani wang hianin hei tlem lo uluk lo thei lo ta ami ni wang khanin hra thia wanga mo chuan ta hen kan soi du lai chu number 1 a chuanin subsidiary alliance kan ti kha chuanin enge tunge subsidiary alliance i siam tu tia mo tunge chet tu tiang vel hote po kha poimo vele do na ti kha number 1 a chuanin kan an sei vele du rima chuanin helai hianin chumi ma kan sei du lai pakhat tur chu kan sei tur lai pakhat chu subsidiary alliance kan ti chuanin hei thil hrang hrang British hoina an thil ti tum kha ni mai ta mo an thil ti tum kha ani ta number 1 a chuanin enge the ruler had to allow British soldier to stay in his kingdom mo chuanin enge abdotlia chuanin pay for the army pathumna chuan no independence foreign policy ti hokani palina no other Europeans tinia pangana British residents chuan British protection ti mo tikhanin thirshang shang subsidiary alliance khanin thilken telaneta subsidiary alliance was a method used by Lord Wesley mo Lord Wesley he governor general of India ani 1798 atanga 1905 khani tain kashia no chulaya governor general of India ni thei khani chuanin chuan subsidiary alliance hi enge asiama adin chuaka chuan chung asiam hrang hrang te enge kan han en ho lenga number 1 a chuanin ni chen soitang han ki British army ti hi ni ta mo the ruler had to allow British soldiers to stay in his kingdom tinita ama sabira chuan subsidiary alliance mang tu te ho mo mang du tu state ani mo mung empire ho ni mo khang ho kanin an du ni chuanin an mani rama han British army kha khangai ta apani na chuanin khang sipai ho kha poisa an petorania mo ruler ho kanin chuanin enge tikanin poisa hlo den an hlon yang chu poisan tila an hloka pethelo tang ste tikanin an ram enge enge an len taka British kuda hanin lut zel mai ni pathumna chuanin no independence foreign policy mom no independence foreign policy kan tika chuanin hey ram dang ne na enge nyang empire dang helaya for example enge Maratha empire in Mughal empire kha enge ava enge foreign policy mo velakha nge treaties ho ve kha midang kha pa siam pui to ron lo ta chuanin ta hianin nge chutianga an foreign policy mo midang lal dang ne na vein tunjom do ni chuan nge chu chuan enge so kho thleng tur kan ti chuan in do na kha thleng the ni mo in do na thleng le dei theya chuan ta hen kan soi le du lai chu British thu tel mi alawin randang empire thu kha mo nge in dor na awan nei pui thiang lo ni an nei pui ve kha chuan in dau pop ani me mo chun no other Europeans number 4 na karon dale ta the ruler could not hire any European officer except the British mo tikanin European dang hawakha British ti lo ho kha chu mo an rama po kha din hei nge an la lut phal tur ni lawa internal sipai training tur ni mo sumdong tur ni mo khatia khanin phal ani lo shu ta pangana chon British residents ani ta mo tikhanin an rama han internal Maratha empire po subsidiary alliance kan du ta tero tikhanin an rama kha Anrama Khan in British residence mo British building quarter tipon yang chu yang kanina tur khanita chuni aparuna British protection mo chung subsidiary alliance hongina 1 to 5 aka chun tikanin tur sang sang te kanan suya chung state ni mo empire ni mo provincial state hon ni mo khangau khanin an mangdu ni kha chuani internanin helaya Maratha empire te po subsidiary alliance an luta ramdang in ram dau thut mai se
anon dau thun ni chon tunge chandon kan ti chon chan tu tur chu mo phuna zong zong la tu tur chu British ho khan ni vele thuni mo chuan eta hianin enge yang subsidiary alliance kan ti kha chuan ti khan kan hre thiam mai tur angai ta ila enge achan enge ani dan tur khung sang sang te kan an soi tu a chuanin ta hianin lo thei lo khanin India ruler ho kha subsidiary alliance a hianin an lu ta ni mo subsidiary alliance an lu ta entina for example a Bajirao te po mo ti kanin Mughal te kan ti Maratha empire kan ti te chuan enge midang sang sang te po niang chu e khang ho kha awat kan ti te Mysore mo Hyderabad kan ti te khang ho te ho khanin kan se dulai chu an mani ram chung conflict awang khan buaina oma wang khanin ti khanin buaina lo oma chumi buaina oma wang chuan enge ti khan British ho khan rem chan nan lo zong ve sel ni mo rem chan nan lo zonga ka puyang chenga choni ni ma sela subsidiary alliance and lu tur ni lal ni nga khan ti sel ni khanin an lal du luat lu tuk na la ma te mo an lal na le thu nei na enge niang an du luat lu tuk na la ma te khanin puppet rule ra khanin lu tam tak khal lal tam tak khanom ta British an nu khanin han dau le don to ni ma se dependent British an lo dependent to nge nge an lo in ngap thui to lu tu ka mo ti ka din independent han du le don thut po ni se alo har to thina ni kha tiang china kha chonin alo boi thak ve to em em ma chon ta hen kan se le du lai pakha ta chu e te khan puppet ruler an luta mo lo thei lo tren khat kha chun luta tren khat chu lal na le du am lu tuk luat wang te kha ni vele hloma chonin chung enge an main objective a chuanin subsidiary alliance main objective chuan ti khan helai kan siang hianin the British use these systems to increase their control over India, avoid expensive wars, make Indian rulers and weak independent, extend territorial indirectly. Mo ti kanin in daw na mang ni mi alo in daw na tel mi alo mga ram anlak thei na kha an tum ber kha ni ta sum don ringot kha engen yang an tum kha ani meu to lo ni mo subsidiary alliance antinan 18th century chhovela te po hian mo sum don ringot khan tum ber kha ni to lawa India ram kha pum pu opa British hoina nei sakhan tum kha ni ber ta ramlak zer khan tum ta karin dan me chon mahal magan de te kha lo chuak lo tang se ti hian India ram hi India ram ani kerlo mai thei ni mo kanin British ho chen ram te po kha ni mai thei ta ti kanin a hriat mi lo ta chan chu nge ram te po hi kan nei lo te khup me a ma se ram nei lo lo hi pathian hian lo phal lo te po niang chu kanin Mahatma Gandhi te po no chota chu sitang khan an main objective a chuanin nge an ram zo bel an du wang mai mai khani pakhata chuan mo khan an ram zo bel khan duwa chuan nge subsidiary alliance mang in dauna mo atlem zo ka chuan policies mga kalpui khan duk ta chuan an sum do na zo pelama ram zo bel an du kan ti to kha le chuanin effect of subsidiary alliance kan ti a hianin negative effect le thil renga chuan negative le positive om ta tiro ini te pon thil tha ti nia kan in shat pon dau tu kan nei ta ti hian I so me po khanin mi thafam ki mania pathian fa pa nia apo khanin dau tu nga em khatiang te khanin a subsidiary alliance ma hin negative effect kan han swinga ama sabera chuan loss of independence na ta mo engmon loss kan ti chuan in ruler becomes puppet king na ta chu soita khanin subsidiary alliance khanin a then khat ka chu du am lo da wa khanin ti khanin an lu ta an mani an ram nge ka mo an hriat mi loin an loss ani in do na mang mi loin a then khata chuan then khat vele thunga chuan ti khanin puppet ruler an lut pha mo ti khanin British an du tu khanin an thunun ta ta pa na chuan economic loss ani ta dual government te ti khanin an kal pui ta tiro Robert Cliff kha anim kha chuan ti khanin dual government te khan kal pui ta revenue kha British in an changa chuan enge law and order chu enge ruler ho khan ti khani mai ta dual government ang deuh khanin economic
law sa po hian kan sui du lai chu text te po khalal ne na lu to lo British ho ve ka han lu ta ti kani a mi ngal lal ve me kan ni ta mo a pathum na chon weak military so tang khanin an rama British Army chau dan phal to a mo British Army chau dan phal to a khami kha a boi thla ve a chwa palina British control ania a to palina hen British control British interference in internal matters en ta ti khanin an alien atanga mo tian an lal atanga amite chin khan ti khanin British so khan thunun five vek me mo chon a positive effect hilom vele zela thil reng reng a chuanin soitang khanin thatna lam lo ni ven chunga thatna lam chu protection from enemies more stability in some regions le ti khanin soitang khan subsidiary alliance salut ho reng reng ram ho kha chu ti khanin ram chenom pon khanin mo Russian Empire ni mu Afghanistan ti te mu khang ho khanin ti khanin an ron la ni pon mo no dau ni po khan ti khanin an lo chana an lo protection kha mo im na an lo pe ve ni chuanin hei hela hen karon ziak le important state under subsidiary alliance a henina nen lockdown la some major state that except Hyderabad mo tikanin ahmasabir 1798 han Hyderabad state yanin mo Hyderabad yanin puma chon Mysore te Tipu Sultan kan tite mo chuanin Awat kan tite mo Bengal vel ho khani kha kan sirto kha chon Maratha Empire poni ta tero Bajirao ti vel ho khani ta ming nara yan ti vel ho kan ya mo ming ka maknum nutuga chon ho Indian accept it enge Indian ho he enga tinge anlo accept kan ti chuanin chang sang sang on thei ta fear of powerful British Army apa sabera chuanin British Army hlo wangnia threat from enemies mo I enge mel ma chung lam le pon lama ti boy reng tu nom ta internal conflict ma external conflict lom le zela chumi me pe lama internal conflict ka lal lo thial lalin chu na wangin lal thu ten chu na wang ting an luta to internal conflict soitang han kan sui zo chia weak leadership mo an leadership te kha hey noi vai Indian lal ho kha katialong ka ngai to thina then khat ka chu enge Maratha te po tira te chuanin Farsa te kha chuanin kan an chaknu to ka ni mo chumi me pi lama Mughal Empire kan ti te khanin lal ho kha chak tak tak vek chu ni se in sui khoma enge niang British lo lut ho khan rama khanin lo du lo se nge tiang em hian ni lo ti hi a hriat ve a mo chuan British ho hi an lo lut lo vele ta second soile du lai chu la hian arem chang ema ti khan India kha khati hun lai khan India ti khan ni lo ta hei Afghanistan te Pakistan Myanmar ti thleng khanin ti khanin ain zum vekani mo tian Pakistan le India te po len zoma tian Burma le India kan tiang chiang te po Afghanistan thleng ti khanin British ho khanin an op deuh ti khanin meita chuan kan soi du lai pakhat chu chunga chuan hei Brit tikhanin lal sang sang khom khan ni tam zoram a pokho sang sang lal khanom ta tero lalanom noi noi hloma chuan chung lal ho chuan in zo ho kha tikhanin min op khom ta tikhan British ho hi anon lu that ve na em kan soi du lai pakhat chu ron lo lo tang se chuan in hei India hi khovel hen kan shemi rawang mo India ram hi khovel hen kan shelo nga achan nga tinge kan de chuan achan lian tak pakhat number 1 a chuan lar sang sang sui khom ni an ma ni du thai sui khom fin don lo shrim shrim te hi number 1 a ka shen ngai tho ni mo mizoram jim te apo khwa le khwa in ngai lo ni chu India hai Mughal Empire le Maratha Empire in sui fin tur thu hi anti khotika ma om lo shrim shrim khalai te kan shet po ngai ani lo ponin an lal fanu le an lal fa paten lo in ya khatiang te kha chu thu ran lo ni se heta Gujarat lal kan ti te heta Jammu and Kashmir noi dona lal kan ti te mo Kerala lampang te poni ang chu kanin he Mughal Empire te Maratha Empire kan ti haude alar zol pui ho kan ni ta chon Bengal Calcutta tu na nge Mughal Empire noi ami ho kha mo kanin Mughal Empire kha lian em ta chan chu ta jangan soi du lai chu he mi zoram te po hi lal phang sang khanin khanin khotina hanom ta khwale khwa po kha ani ngei lo ni moi dawain ru na kha tiang kha ni a chon British han lu ta chanchin than king lu ta ti khalin ram ma hi an ma ni wangin mo
kan ro sum te kan ho sak na te India tan chu an la chu ni mai ta a pi ta kan sei du la chu Mizoram tan chu nin thil than ron thlen hi ka ti ve thani mo kan culture min la vo sak a tia cái chỗ hay cái support lâu xem xem cái culture mình là vô sự làm tiếc cái culture chú hay là vô nó chính thế chú nó này vàng mà cho nên rồi rồi in pe em nắm cần nha mà kami à hanin kan suy lệ đủ lại pakhat chú à kan culture mình là vô mà tak mà se mo min pek le thi thil tam tak o mani achan chu hei Christian kan ni na lai ate ponita chuanin hei minin sui khom sak na lai te ponia mo titaka choi chuanin kan culture kha min lang bo sak lawa ima chong ka ngai dan chuan mo ngai dan sang ka chuin nei me te min lang bo sak lawa a chelai kan culture chelai mo an pai chuang mai ni hen ka ria hei chap char ku ti te zol buk ti te an pai lo shrim shrim mo heti ang ri ru ching deuh lo la pu to hin nom thina pakhat a chon pathian nei lo na wang ni ve hi ka ti lo tu ka mo chuan ti khan khang hau ka ta alignment mai ta chuan ta hianin han en le tai la enge hei simple example te pui karon pele ta imagine a small king say I need protection British say okay but keep our army pay us money don't take decision without us result king became dependent and control mo how sin chuan lalin I need protection tia British hosan ole mase mo kan sipai kan ron danga flow in pe nga chuan kan thu lo in thu thu na in siam tur ni lo mo chuan British ho chu lal ho chu nge dependent le control an lo ni reng to ti nan mai ni der chu subsidiary alliance kan ti chuan mo so ta hian in le tai la second phase of British expansion in India po hi nge poi mo chau ve a 19th century chau ve la hanin nge British kha anon lian te tak tak mai ni mo dikta ka sojon second phase of expansion in India hi chuan in crown rule ate khan lut crown company rule atanga crown rule kan lu hun lai chho borvel ani lo loko company rule akan da om line dia East India company rule mo so 1798 atanga 1818 hunlai chhovel ni alone Lord Wesley hunlai vel ni emi hunlai hianin hei thil tam takan kalpui ni chu Lord Wesley hunlai hianin enge indo na te nia andlomai sur war kan ti te andlo maratha war kan ti te chuan Hyderabad alliance kan ti te chuan awat control kan ti te pon yang chu mo ti hunlai khanin enge thil tam takha athengani hemi hunla hen second phase of British expansion in India Governor General of India in Thaka the kanin Lord Wesley Harunita le kan cherong the second phase of British expansion refers to the period when the British start rapidly expanding their control over Indian state using policies and war time period 1798 to 1818 mainly there's Lord Wesley so tang kanin policies mangte war mangte kanin anram British au kanin anon lo chau zera a time period is 1798 to 1818 ya mo kumsom ni chau borvel ani chu mo kumsom ni chau borvel ani ni ma chana himi hun chung hian in thil tam taka thlen subsidiary alliance kan ti te kani lal sang sang khan lu chu ni le main feature of this hemi feature nge a main feature chu hemi face hun chu kumsom ni chung hian the British use subsidiary alliance to control India state without direct rule they also fought important wars to defeat powerful Indian kingdom mo tikan Indom mangte Mughal Empire te Maratha Empire te kanin anon he ta tero subsidiary alliance policy poi mo tak tiang te kanon kalpuita chuanin subsidiary alliance mi che kan soi zau chia mo online karon dalia subsidiary alliance used by subsidiary alliance introduced Lord Wesley Indian ruler except British army and protection mo khala ka tu soifia wa ngai to lo tura ngai la chuanin war sang sang po hin kalpui ani mo an kalpui han ti la an nei pui ni tu teng e kan ti chuanin an do mai sur war he pe chu na kin akaron na soi le do na ti kan soi pa sale du a an do mai sur war de Hyderabad alliance kan ti he enge asan pa leo leo video siam ka du wangin la hin tu na hi chong ka ran soi lok ti do na chuanin Lord Wesley hun lai khan in thil cheng ho chu he kan soi du na chu exam na ta na koi mo em china chu e te kan Governor General of India nam ta tero chumi hun lai thil cheng ang chiang te tu ka ka na ni an ma ni hun lai thil cheng khang an te dang ya
Kuti ang pungin Lord West Governor General of India zinga lar pakai mo chu tunge kan ti chun Lord West le ni subsidiary alan se kalpuya chun a hun lai hian in hen entai la mo an zo ma sur war ta tiro mo British ho ne khan in dauta mai so ho te na kan